Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat. Allah Taala her birimizin baskan 10 kadamımızga soğup jatsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizni Kuday Taalam keçirgen bolsun. Bizden bugünkü temamız bu saparga çıgıunun tartibi. Sapar jönündögi tema eken. Saparga çıgıunun tartibi jana saparda adepter deydi. Bu negizi sapar degen bu jaşoodogı bizge bir sabak bere turgan bir sınoo eken da. Sapar degen bu sınoo eken. Oşo sebepten janakı Hazreti Umar bireni surayt koy. Balançаны kim tanıyt desem men tanıyım degende sen ne? Çoğu iştegensin be. Çoğu soda kılgansın mı? Çoğu saparga çıkansın mı deydi koy. Yok dese sen anda tanımayt ekesin. Jön ele namaza kelip ketkenini ele bilet ekesin da degende. Oşo sыңарындай bu sapardagın özünçe bir bizge jaşoonun bir sınoo eken. Oşo saparda köpünçe bilinet eken da kimnin kim ekendigini, adamның kандай ekendigini. Allah Taala adam balaсын bul dünýede her türlü awalda jaşatat eken, anan sınoodan ötkörет eken. Keyde adam öz üýünde tınçlykta jaşaýbız. Keyde biz alys jolga çygabız, çarçaýbız, arkanda korkunçlar bolat, arkanda emne joopkerçilikler bolat degende. Oşonday bir sınoo jaşao eken bu bizdin ömürübüz. Sapar bol jön gana bir жерden ekinci жерге barуу emes. İslamda sapar bol ne? Adamın imanın, sabırın, canı adep ahlagын sınagan bir maydan bolup berет eken da. Misalına ajıga barıp жүрөбүz go. Murda adır Kuda şükür acılık adır bizde 20 gün bolup kaldı. Murda 40 gün geçen uzarıp ketet ele da. Oşonda 20 günden keyin baştalat da bayağı acılarçı. Sabırı ketip Kırgızstan'da sagınıp misalı Talgat Siyette öçürüp koşun diye öçürüyorsun deyip bayağı jerde. Birbirine sözü çakmaya gidiyor bayağı jerde. Sapar uşunda eken de oşo sapar bol sınoo eken. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat. Kul siru fil ardı fanduru keyfe beda'al halq. Aytgın deyip. Jer yüzün kıdırıp жүрgüle jana Allah'tın jaratılışı kantip baştaganın karagıla deyip. Demek jer betinde baskanda söz-sözde bizden ne oylanışыбыз керек eken da. Oylanıp bayağı jerde. Bu kanday Allah Taala'nın kudreti. Misal çöl var. Çölden keyin toğlar kelet. Toğlardan keyin zoğların arasına kirip ketebiz. Kıskası Allah Taala'nın kudreti eken da bu sapar degen oşonda. Emi saparga çıkıp жүргөндөр bolsa al maşakattardı bilet. Bu hayatta jer yüzünde sayakat kılığını jön gana kıymıl emes, oy jügürtүү, oşondan sabak alуу, anan imanды bekemdөө katары bul buyruk eken da. Allah Taala jer betinde siler baskıla, anan Allah Taala'nın kudretini karagıla dep buyruk katары ketti bu jerde. Ondan keyin dagы bir ayetde kelet. Afalam yasiru fil ardı fatakunu lahum qulubun yaqilun. Alar jer yüzünde жүрүшпөdүbü? Oşonda alardın akıl jügürte turgan jürekleri bolmok deydi da. Demek bu jerde Kur'an'da köpünçe aytat. Akıl uşul ayatка tayanganda keyir alımдар aytat, adamın jüreginde bolat eken da. Bizde aytat akıl başta bolat deydi go. Yok, adam jüreginde bolat eken. Keyde karap tursaң, meň jetip turat, jüreň takыр makul bolboy turalat go keyir işlerde. Bilesizlermi? Jürek sezet eken. Oşo sebepten Kur'an'da ne alardın ne akıl jügürte turgan jürekleri bolmok deydi da bayağı jerde. Oşul ayatın negizinde bizden keyir alımlar akıl adamdın yüreğinde bolat dep aytılат. Bu ayat sapar adamdın yüreğin oygotup aga sabak boluşu kerek ekendigin körsetip jatat. Karasaң çında öyle. Bizde saparda köpünçe bilbeyim adamda kayakka barat Kırgızstanda. Köpünçe bayakı sayakat kılıp es algаны barat da mamleketler. Biroq negizi dini çörede men bilgenden umraga ele barabız da saparga. Umraga barabız. Umraga barganda körөsүzдөр har kanday adamlar var da. Misalı kara toru, kara, kapkara, öte kara, bayağı jerde. Sarı, kızıl adamlardı görösүң da bayağı jerde. Bit adamların türleri var. Karap toru akalyň işleyt da bayağı jerde. Oylanosun da subhanallah. Kırgızstanda жүрсең көп андай adamlar көрбөйсүң da. Men birinci көргөндө taң қалғамда, жана пружина бар ғой, чачы пружинадай африкалықтарды көріп таң қалғамда баяғы. Әрбір чачы өзінше қимылдап тұрады да баяғы жерде. Демек бұл сапардағы өзінше адамдың ақылын ойғыта тұрған, ой жүгірте тұрған бір сапар болып береді екен да баяғы жерде. Мысалы, жаңағы көз әзіздерді білесіздер, ошол эмеге Индияға барып келді, чемпион. Аялын баласын алып алған. Эми баласы сап-сары да. Барсақ бүт индиялықтар дейді, сүрөткө түшүп алайык деп эле дейт. Биз көзүбүз көрбөйт да дейт. Деп эле мен
бұл чемпион болып тұр деп ойлайды екен да десем де, жоқ, балдарына көрсетеміз деп айтады дейді. Баяғы қаратор адамдар ақ бала қызықты екен да аларға. Бүт барды дейді, ошо баламенен сүрөткө түшүп атат дейді, ошоны көрсөтөбүз деп. Демек сапарға шыққанда сапар бізге бір сабақ болуш керек екен да. Сабақ болуш керек екен. Ада жанагы көз Әзиз Жалалдин айтып атпайбы? Менин балам аларга кызык көрүндү десе, Индияда бүт эле ак түстүү адамдар жок да. Бүт эле баарысы келип туруп сүрөткө түшүп алайын деп туруп, неге десе мен балдарыма, туугандарыма көрсөтөм деп сүрөткө түшүп атат дейт баягы жерде. Эми сапардын түрлөрү бар. Сапардын түрлөрү бар. Мисалы ислам алымдары сапарды ошо максатына жараша бул бир нече түргө бөлүшкөн дейт да. Мисалы биринчи ибадат үчүн сапар. Ибадат максатында чыккан сапарлар бар. Мисалы бул ажылык, умра, же илим талап кылуу үчүн, же болбосо даават кылуу үчүн чыккан бул сапарлар бар да. Эми бул жерде карасак, илим талап кылуу үчүн мисалы бизде Саудияга барып атат, азыр бизде Африка мамлекеттерде бар, Иорданияда окуп аткандар бар, Египетте окуп аткандар бар. Кыскасы булар не? Бул илим сапары. Мисалы Оштон Бишкекке келип, же Бишкектен Ошко барып окусак, бул деле илим сапар болуп эсептелет экен да. Сапар деген бул не? Өзүңнүн мекенинен сыртка чыксаң, бул же сен мусафирсиң да, баягы жерде. Таанышың жок, туугандарың жок, сен мусафир болуп эсептелесиң. Ошол себептен мисалы көбүнчө сөзсүз түрдө аял затына бизде махрам керек. Сапарга чыкканда. Анткени сапар деген ар кандай да. Өзүңнүн акылыңдан эсиң өп калышы мүмкүн, же башка болуп калышы мүмкүн. Анан ошол аял эгерде жыгылып кала турган болсо, аны ким кармайт? Өзүнүн махрамы болбосо. Чоочун эркек карманга болбойт. Эми кокус мисалы операция болуп калса го, эми арга жоганда, арга жок, врачтар операция кылат. Мисалы көчөдө жүргөндө башка жерде сөзсүз бир тууганы керек. Ошондуктан айрыкча аял затын жалгыз чыгарбаш керек туугандар. Сөзсүз түрдө эркек бир коргоочусу болуш керек. Махрам деген бул коргоочу деген сөз. Нике жүрбөй турган жакын тууганы болуш керек деген сөз. Эми адал өрөскө үчүн сапарга чыккандар бар. Мисалы мусулман өз үй бүлөсүн адал багуу үчүн сапарга чыгат. Жакшылык жана коомдук пайда үчүн сапар. Бул жерде негизги маселе ниет экен да. Ниет. Себеп пайгамбар хадисинде келет: "Иннамал амалу бинният." Бардык иштер ниетке жараша дейт. Мисалы пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага көчкөндө, билесиздер, кейбирлер ошол жерде кыйналып жашаган, ушу мусулмандарга кошулуп алайынчы мен. Барганда ошол жерде мүмкүн ошо мага жардам берип, кичине мындай өзүмдүн жашоо шартымды оңдоп аламынбы деген бир максатта байлык үчүн көчкөндөр болгон да. Бир эркек киши болсо, бир аялды жакшы көрүп калган, анан мага тиесиңби жок, эгер мени менен Мадинага көчүп барсаң, анан тием десе, аял үчүн көчүп барган баягы жердечи Мадинага. Ошондо пайгамбар не дейт? Кимдин көчүүсү Аллах үчүн, пайгамбар үчүн болсо ошол үчүн болот, байлык үчүн болсо байлык үчүн, аял үчүн болсо аял үчүн деп айтылат да баягы жерде. Бул жерде ошо сапар ар кандай. Мисалы рызкы табуу үчүн, мисалы бизде азыр рызкы табыш үчүн Европага кетип аткандар бар, Америкада жүргөндөр бар, же болбосо ошол Россияда иштеп аткандар бар. Мисалы мына Кытайдан уйгур бир туугандарыбыз келип туруп, мисалы Бишкекте, Кыргызстанда соода кылып атат, же Туркияда соода кылып атат. Мунун баардыгы бул сапар. Адал рызкы табуу үчүн болгон сапар да бул жерде. Ошо сапарды дагы не өзүнүн ниетине жараша. Үй бүлөмдү адал рызкы менен багам десе, бул ибадаттай сооп жазыла берет ошол жерде. Эми адал рызкы үчүн, илим үчүн, жакшылык үчүн болсо, бул не ибадат болуп саналат экен. Демек ибадатка айланып кетет экен. Эми сапарга чыгардан мурда адам ошол күнөөлөрүнө тобо кылып, адамдардын акысын кайтарат, жүрөгүн тазартат дейт. Сапарда чыгардан мурда, мисалы ажылыкка барганда, мисалы мурда биз ошону угат элек да. Туугандарын чакырып, менден кече кечиргиле, мен силерди кечирдим деп туруп, коштошуп, кечирим сурап анан кетет эле да. Азыр акыркы ошондой нерсени мен укпай калдым да. Негизи сапарга чыгардан мурда ошо кечирим суроо, бирөөнүн акысын кайта берүү, кайра келеминби жокпу сапардан деген бир кооптонуу деле болот да баягы жерде. Ошого кечирим сурап, карыз болсо карыздарын төлөп, же болбосо мен буюрса мен азыр мүмкүнчүлүгүм жок, сапарга барып акча тапканда мен төлөймүн, ошого ыраазы болуңуз деп туруп, ыраазылыктын алып туруп чыгыш керек да негизи. Бул ошо сапардын түрлөрү. Эми Имам Наваидан айтылган дагы бир хадисте келет экен. Сапарга чыккан адам дейт, эң биринчи иши бул Аллах Таалага кайтуу жана жүрөгүн тазартуу. Адам сапарга кетерден мурда карыздарын төлөйт, аманаттарын ээсине тапшырат дейт, уруш талашты токтотот дейт. Бул мусулмандын адеп ахлагы дейт. Демек сапарда чыгардан мурда бүт карыздарды төлөп,
koştoşup keşirim surap çıkış gerek da. Yok degende töley albasak dagın tuğanım mende mümkünçülük yok. Oşa senin karnını töleyin dep men oşol emege saparga ketip atamın. Buyursa aman eten iştep akça tapsam oşa kardı töleymin dep turup oşo bir aslından ötüp koyup da bizde. Oşonda belki kardı bergen adam da razı bolat da. Boldu emin aman eten barıp gel dep turup dua kılıp turat. Allah'ım oşo bir tuğanım aman esen iştep menin karnımды tölesin dep turup bizdin paydasına dua kılat eken da. Unçpay kaçıp ketseň başkaça dua kılışı mümkün de bayağıç. Jaman öyle de bayağı jerde. Oşonu açık ile aytıp durup ketseň, al adam da razı, sen de razısın. Al sağa namazda dua kılıp turat. Allah'ım oşo bir tuğanım işini oňa, işi jürsün, bizge oşo menin karzımды eteri kaytarsın dep al dua kılat. Emi bu жерде Jabir radıyallahu anhudan aytılganda bir hadiste keletken adamga күнөө катары өзүнүн багып жаткан адамдарын таштап коюп өзү жетиштүү дейт. Demek biz özünün bala çakavızdı sen ajıraşıp ketsen dele oşo balan senin moynundağı mildet. Makul apası meyle anımının yaşapaysın. Biro bala seniki de. Oşo ajıraşıp ketsen dağın ballarını karabay koyuş bu en çoğun gününün katarına kiret deyip. Oşo günü yetiştü deyip. Antkeni oşo balanı sen törötüp alıp karabay koysan bu çoğun günü. Oşun karaş gel. Senin milletin. Oşun tamak aşı kiyim geçesi bu senin milletin. Okusu oşunun. Tarbiyası bu var senin milletin. Emi bu yerde dağmır Jabir radıyallahu anh aytat Peygamberimiz bizge öğretken deyt. Bu Allah'tan deyt. Tuğra yol surov. Bizge bardık işlerde istiharani öğretken deyt. Demek bir işti kılardan burada istihara diye namaz var bizde. Misal saparga çıkkanda men Türkiye'ye barsam mı, je bolsa Amerika'ya barsam mı dep turup ne uşunday bir emet atat. O ekaça kayçı fikir bolup attıran bolsa, bir de şeriat boyunca 3 gün özüne gidi. Biroq şaytandan bolup kalışı mümkün de 5 gün, 7 gün istihara kılış gerek eken da. Peygamber bizge öğretken. Antkeni bizim takdirimiz Allah'ın kolunda. Allah bilet bizde kayсы nerse bizge jakşı, kayсы nerse jaman ekendigin. Kuptan namazından keyin 2 rekat namaz okup mümkün olsa gusül kılıp durup namaz okup dua kılasın. Allah'ım eğer uşul iştin kaysınысы maga jakşı olsa jakşılığın özün körset Allah'ım. Eğer jaman bolsa jamandığın özün körset dep turup dua kılıp yüzüdü kıbla karap oң jak jagыбызды jas tanıp turup jatsak Allah Taala bizge ayan beret, düşüzge kiret, köңülübüzge salat, oyubuzga salat degende özünün oşonun bir belgileri var. Oşo istiharany da biz kılışыбыз kerek eken da. Sebep bu adal jol bu oşol biz için paydabız ziyanbı biz bilbeybiz. Biroq Allah'a malum da bizden yaşabız, taqdirimiz. Oşonduktan istihara namaz degen var. Saparga çıgardan burada istiharandan kılış gerek. İstihara kılgan jakşı. Köpünçe bizde istiharany kaçan kılat? Üylenerde kılat da bizikler. Uşul kızdı alsam mı, je munusunu alsam mı dep turar. Biroq saparga çıkkanda bir iş başlaganda istiharany köpünçe bayağı alıştı kılbayt da. Biroq kanday iş bolbosun istihara kılganыбыз bir jakşıraak. Emi bul Allah'tan tuğra yol surov degende düşünürüz istihara degen. Emi sapar degen bul jön gana kıymıl emes, bul jüröktün sınoosu, imanın tekşerilişi, adep ahlakın açılışı. Oşol jerge barganda adep ahlak kadimki açılıp özgöret eken da. Misalı taanıgan ele biröler, sen ne kabagın sanıp turat. Biro kapa kıldı dep turup taanıgan ele biro seni surap atsa, da kini köңülüңdü kötörseň ne kapasың dep turup surap atsa, ahlak özgöret eken de bayağı jerdeçi. Müslümanların arasındağı birimdik, oşol jerdegi adep ahlak mamileni körgönden keyin. Anan deyt, kim saparga tuğra niyet menen çıksa Allah anı ibadatga aylantat deyt. Sebep bizde bir erece var da an-niyya saliha taj'alul ada ibada. Jakşı niyet könümüş adatты ibadatga aylantat deyt. Күндө кадимгидей çay içebiz. Niyet yüzünden Allah'ım men şu tamak jep пайдалан күч менен сага ибадат кылайын десең, намаз окугандай сооп жазылат экен да, ошо чай ичкенибизге. Кечинде уктайбыз, уктаганда дарат алып туруп, Аллахым, мен уктап бир чыйрак болуп, сага ибадат кылайын деп ниет кылып уктасак, ал дагы ибадатка айланат экен да. Ошо уктаганда дарат сынат, бирок дараты бар болуп эсептеп, ар бир дем алганыбызга субханалла, альхамдулилlah деген зикирлерин соо жазып тура берет экен да. Мына туугандар, демек бул ниетке жараша экен. Ниетти оңдосок эле Аллах Таала баарысын ибадатка айлантып коёт экен. Демек сапарга чыкканда дагы ниетти оңдосок, ошондой бардыгы ибадат болуп кетет экен иншалла. Эми kim көңүл ачуу үчүн же надандык менен чыкса, anda al özüne ziyan gana alıp gelet deydi. Ziyan gana arttırat,
ziyandan başka hiç qanday faydası yok deydi. Misal keylerdi qarasaң çında öyle safarga çıkanda köngül açуу üçün çıgat da. Köngül açуу üçün. Ustadардың біреусі айтады дейді, мен де самолетте баратсам дейді, артымда екеусі сүйдеп атады дейді, бит барды ішті қылып көрдім. Бит барын көрдім. Bir ele maqsadım şu samolyot egerde gashingsa bo'lganda o'sha samolyotda jatib uçsam yaxshi bo'ladi deb jaman o'yda qarasang bay maqsadim. Al o'zine ziyanını arttıradi. Al o'sha safarlari qiyomat kuni buning ziyanına ko'l ko'tib beradi, Xudoy saqlasin. Endi safarga chiqqandan keyin sünnet bo'lgan adepler var da. Hem İslam dini bu jashowning har bir mayda barat jag'ina cheyin shunchalik ko'rsatma bergan toza din. Sapar dağın oşanday. Misal Peygamberimiz oşal köpçülük saparların beşembi günü başlaşı deydi da. Çetver günü, cumadan bir gün murda. Alımlar olsa bunu düşündürüyor. Beşembi günü iş tartıyor jengil gün deydi, cumaga yakın, yolun berekesi köp болады деп айтқан deydi. Anan Peygamberimiz айтқан, жалғыз жолаушы шайтанға жақын, екі адам да ошондой, үчөө болса жамаат болады деген hadis бар да. Демек, ошо жамаат менен болгон жакшы экен сапарға чыккандачы. Сен жалғыз болсаң шайтан азғыр өрет екен, арқанда ойды сала өрет екен, екі болсаң дағын елі азғыр өрет екен, үшеу болса шайтан азғыр іші қиын екен да. Баяғы жерде. Сен біреусі кішкене төр емес болса, екіншісі қойсаң аны десең, не болып тұр десе, ал деле бұға қосылып кетіші мүмкін да. Егер сенің қаршыңда екеу болса, ал не? Екеуі саған жерден қаршық қояды екен да, намыстанасың, тартынасың, уже түз жүргенге себеп болады екен да баяғы жерде. Өзі негізі көбінше баяғы кеңешкенде деле кеңеші іш қылған жақсы дейді ғой. Мысалы, кейде сен өзің ойланып ішті қыла албасаң, жаныңда дағын бір шерің болса, ал башқаша бір ойды айтады да, білесіздер, а? Мына өзбек туғандарда бір мақалы бар екен. Bir kelle, iki kelle mahalle деп қояды екен. Bir baş, екі баш bir айыл деп қояды екен да баяғы жердечи. Екі баштан да көп мындай ойлар шығады екен да баяғы жерде. Ошондуктан сапарда дагы ошол үчөө болсо бул жамаат болот екен да. Эми бул хадис жалгыздык ушунчалык кооптуу экендигин, жардам керек болуп калыш ыктымалы бар экен, жамаатта береке бар экендигин үйрөтүп атат да. Демек, сапарга жакшы жолдош менен чыгуу дагы бул өзүнчө бир береке алып келет экен бизге. Берекелүү болот экен да. Пайгамбар айтат, эгер 3 адам сапарга чыга турган болсо, бирөөсүн амир кылсын дейт да. Себеби тартип керек да. Келсем бизге амир бол деп туруп бирөөнү шайлап туруп, ошо эмне кыл десе, ошону айткан кылганыбыз жакшы да. Болбосо үчөөсүнүн ой үч башка да, туурабы? Үчөөсү оюна келгенин кыла берсе, кандай сапар болот бул? Ошондуктан сөзсүз түрдө бир амир, жетекчи, бир башчы шайлап алыш керек экен. Үчөөсүнүн бирөөсүн башчы кылыш керек экен да. Эми бул хадисте айтылгандай, башчы болсо тартип болот экен, уруш талаштан сактанат экенбиз, жоопкерчиликти бул бөлүшөт экенбиз да. Анан атаандашуу, фитна деген нерседен алыс болот экенбиз да. Башында ушуга баш болду деп туруп, ошого кеңешип алышыбыз керек. Анан бул сапардагы сүннет болгон дуалар дагы бар. Мисалы биз машинага отурганда Субханаллази саххара лана хада ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун деп аяттан алынган бир дуалар бар да. Ошо дуаны айтыш керек. Бул дуада ошо Аллах Тааланын таквалыкты, анан жакшылыкты, Аллах Тааланын ыраазычылыгын таба турган амалдарды суранат экенбиз да бизчи. Ошол маселе. Анан bir tanışlarımız айтат, сапардан барган экен, бир жерге барса курсак ач болуп барган дейт да. Кана бир дуа кылыңызчы эми деп самолеттен түшкөндө машинага отурган дуа кылыңызчы десе, Аллахумма барик лана фима разактана деп дуа кылат экен го. Тамактын дуасын айткан экен, берги коноту тосулган. Болду мен түшүндүм. Тамак даяр деп койду баягы жердечи. Ошосуңанда сапарда тамак жегенде тамактан кийин бүт барын өздөрүнүн дуалары бар. Ошо дуаларды бийлеп жаттап, ошо дуалар менен жашаганыбыз бул жакшыраак болот экен. Эми пайгамбардын сапарындагы мисалдар. Мисалы пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага көчкөн. Билесиздер. Кыйынчылыктар. Мисалы ошондо пайгамбарыбыз Абу Бакр радыйаллаху анху экөөсү качкан да. Экөөсү качкан. Ошондо качып барып туруп, Саур тоосунда, Саур үңкөрүндө жашырынган. Ошондо капылар келип издеп, үңкөрдүн жарына турганда, Абу Бакр корккон экен да. Ады бир аз эле эңкейсе бизди көрүп алат десе, пайгамбарыбыз: Абу Бакр, эгер биз экөө болсок, үчүнчүбүз биз менен Аллах бар го. Не сен сарсана болосуң деген да. Карасаң, ушунчалык Аллах Таала болгон ишеним да, баягы жерде ишеним менен ошентип Абу Бакрга айткан. Эми ошондо карасаң, бул Аллах жолунда болгон сапар да, Мадинага көчкөн сапар.
Peygamberin bu sözü tevekkelden en jogorku ülgüsü. Korkunuşta da Allah Teala'ga işenişti үйrөtөт da. Misal biz jay barakat vaqtda Kudayga işenebиz. Korkunuşta Kudaydı unutup kalabız da bayağı жерdeçi. Kıyınçılık kelgende Kudaydı unutup kalabız. Bирок öte katı korkunuş kelgende sözsüz türde biz Kudaydı esteyt ekenmiz da. Öte jer katı kıymıldaganda çoğu ne debeyt hiç kim. Kuday deydi. Nege? Bu jürögündeki imandan bar ekenliginin belgisi da. Nege jer titregende je tolkunda kalıp ketсе, ene, çoğ ene, tay ene debeyt, Kuday deyip bardı. Misalı, Abu Jahl'di bilesizler, oşonun balası İkrima degen dagın Peygamber Mekke'ye kelgende bu kaçıp denizge kirip ketет da, kemege düşet. Kemede tolkun bolganda bardı, Kuday dese oylanat eken da, nege bular İsa'nı aytkan jok. Nege Hubal degen jok. Demek Kuday bar ekenligi anık eken. Bu Kuday emes, başka nersege işengende bardığı Kuday dep atat, Allah dep atat. Demek meni denizde kutkargan Allah Kuraqta da kutkarat dep turup iman keltirip Peygamberge kelgen da. Görbeysizler. Misalı Tabuk saparı, Tabuk soğuşuna çıkkanda şunçalık kün ısık bolgan, uşul jerde kebir munafıklar başkalar emi egin tegin pışıp jatsa, bışıkçılık bolup atkanda ne kılabız biz soğuşka barıp bizge kim bermegeli uşu egindi жыйнап алышыбыз керек да түшүмдү деп аркында каршылыктарды көрсөткөн да. Бирок тозоктун оту сыгыраак да баягы жерде. Ошондо бир кыйынчылык сапар болгон, ошондо дагы азгырыктар болгон да. Мисалы адамдар чарчаган, күн ысык, анан суу аз, жол узак. Бирок сахабалар сабыр кылып туруп, пайгамбарыбыздын айтканынан баш ийип, ошол жака чыккан тугандар. Бул дагы болсо эмне? Ошо ыйманды сыноо болуп эсептелет. Ыймандын сыноосу да. Эми ошондо намазда дагы сапарда дагы намазды калтырбашыбыз керек. Бир Аллах Тааланын бизге берген жеңилдиги сапарга чыкканда биз эгер кыйналсак орозону кармабай койсок болот. Намазды окушубуз керек. Бирок кыскартып окуйбуз. Касыр намаз деген бар бизде, Аллах Таала Куранда айтат го. Namaz öz vaktinde farz değil. Bırak namazı taştabayız. Misalı farz namazlar iki rekat bolup kıskarat saparda. Kuptan namazı, asır namazı, beşim namazı. Farzlar iki rekat bolup kıskarat. Şam oşol boydan kalat. Ankeni bir jarım rekat namaz yok. Bağımdatın farzı oşol boydan kalat. Ankeni bir rekat namaz yok da. Eğer vakt kenen bolsa sünneti tol okuyubuz. Eğer vakt tar bolup şaşılıp bolsak, iki rekat farz okturup ketersek bizge şeriat ruhsat beredi. Saparda bol jеңилдик eken bizge berilgen. Anan saparda жүргөндө dagı ошо мисалы карыяларга орун берүү, муктаж адамга жардам берүү, жакшы сөз айтуу деген дагы бул чоң сооп. Saparda анын сообу дагы көбүрөөк болот. Мисалы мен ошол эмени көрүп калдым. Kafkaz'da aksakal kirgende, eşikten kirgende bütün yaşlar oradan tura kalat ekan. Qarasang, qariyaga bolan hurmat, sıy da. Bizde qariyalar avtobusga kirgende yaş bolar momentalda uxtab qalat go. Yaşlar bayağı jerde. Uyqusu kelbese de şap uxtab qalat. Остановкага kelgende oygona qalat da bayağı jerde. Uxtab jatıp qanday bilet deyişing da bayağı остановкага жеткенинчи. Ötüp ketpey oygona qalat da bayağı jerde. Көрбөйсүңөр. Demek bu yerde oşo qariyalarga orun berүү, başka degen nerse boluş gerek da. Misal sen musafirsiň to'ra, bирок musafirda sen poyezdga oturdun bu, metroga oturdun bu, bayağı koş boylu ayal bolsa, qariya bolsa oşo orun beriş gerek özüne gidi. Bul bizdin adepten ertek biz de qartayabız. Oşol jagында biz qaraşыбыз gerek. Anan keyir adamlar uyda takva, saparda unutup alat eken da. Bul dagı çoң sınоо da. Uyda qarasaң, jönele takva, beşke belet alıp koyganda ele adam Bирок сапарга чыкканда билесиң да баягынынчы. Бүт адеп ахлак дегенди унутуп чөнтөгүнө салып коет да баягынычы. Кудай сактасын. Биз үйдө дагы сапарда дагы дайыма бир калыпта болушубуз керек. Эми бүгүнкү сапарлар жеңил. Мурдакыдай эшек менен, төө менен, ат менен эмес. Азыр учак, самолетто, поездде, машинеде жеңил болду. Бирок ошого жараша бизде эмне сыноодан көбөйөт экен да. Намазды кечиктирүү, telefonga alaqsuu, bayağı jerde. Mana misal musafirlar keyde cuma günü çıksa cumaga jetişiz керек деп шашы берет да. Musafirga cuma farz эмес. Keyde oşo cumaga jetiş керек деп шашып атып, keyde кыртка учургандар дагы бар. Кудай сактасын. Шашпаш керек. Сапарга чыкканда kokkosu ошол cumанын убагына туура келип калсак окусак болот, болбосо пешим намазын окуп кете беребиз. Musafirga cuma farz эмес тугандар. Ошону билип алган жакшы. Көпчүлүгү ошол cuma күнү saparda бирок жумага жетиш керек деп эле кыйнала берет экен да. Бул шашкан шайтандан дейт. Шашпаш керек.
Cuma bolmasa musafirmiz. Biz yönde 5 namazını okulamız. Kıska kılıp duruyorlar. Oşondan saparda da, yolda da biz ibadatda beken boşumuz gereken. Keyde bu ibadat, keyde bu sınov, keyde savak bolat eken da bizge saparçı. Niyetli olmasak ibadat, keyde sınov, keyde bizge savak bolat eken. Kimden saparı Allah için bola turan bolsa, Allah Taala bereke beret eken, jürege tınçlık tabat eken, kaytıp gelgende soğup menen kaytıp gelet eken. Alem kimdeki nafsisi üçün gana saparga çıga turan bolsa, anda bu köp nerseden kur kalat eken da. Soğuptar yok, bet bardı, soğuptardı jup salat. Emi Allah Taala özünün pendelerine bizge köptegen bizge jеңилдиктерди bergen, emi bu sapardagy jеңилдиктер.